Siyanibingelela nonke eSouth Africa kuphi nakuphi lapho kufika khona lo mbukiso. Kulamalanga sajabulela i-album kaKhuzani eza kahle kakhulu. Engicabanga ukuthi naye into emjabulisayo ukubona umsebenzi wakhe awukhiphile uhamba kahle kangaka ey'tolo. Kodwa-ke engifuna sibheke kukho into eyenzeka kule minyaka eminingi eyedlule, yaqala kudala lento Facebook ngalezi ayikhathi kumasolezwe kulama section okubhala khona ama-comment, yona yayikhona lento iyenzeka futhi noma yayingeningi kakhulu kodwa yayenzeka. Kodwa kule minyaka ethi nje ayibe mibili edlule lento yenzeke kakhulu, yenzeka ngendlela yokuthi ibisijwayeleka seyemukeleka futhi sengathi into e-right. Indlela umculi wamaskandi igama lakhe uKhuzani Mpungose-Imandaba kahle, i-way ade bemchukufula ngakhona, benza noma yini nje abafisa ukuyenza, baze bafundisa nale genge esanda kufika hlambene endimeni kuzolandela umculo ukuthi hhayi shuthi into e-right le. Ukuze kwabonakala nako-TikTok lapho kwakhuphuka khona ngesivinini. Amanye ama-account amakhulu nje adumile adunyiswe uye uKhuzani ukuthi bebethuka yena. Nomuntu nje ofuna nje ukukhuphula umsebenzi wakhe ubesebenzisa igama lakhe. Noma nje umuntu ethi uyazipostela nje ngoKhuzani noma ungaya kuphi lokho ngifuna ukuthola Facebook uzoyithola iy'nhlamba zakhona ngokuthi nje uposte ngayo. TikTok-ke hhayi Nkosi yami, amantombazane aphelile zinhlamba. Ngiyawabona amadoda mhlawumbe ayakwazi ukuy'lwela. Abesimame hhayi ngiyakutshela ama-influencer la athi nama-account, bona abantu laba ade bewajabulela kumavidiyo awo noma bephosta iqhawe leli abalithandayo bekungabi nankinga. But as soon as wathinteka nje i-post enoKhuzani uzozwa iy'nhlamba izolandela, ngiyakutshela wena. Into okumele uy'buze yona-ke iyodwa ukuthi why kunje, le nzondo engaka ibuyaphi, yini kube kanje. Izinto ay'mane zenzeke nje ngaleso sikhathi, izinto ziqala kancane kancane y'khuphuke y'gcina seyivela ngoba yonke into noma ingahamba underground kuzofika isikhathi lapho into ukuthi ivele izibonakalise kubantu ukuthi ngikhona and ngiyenzeka njengamanje futhi ngizokwenza ushintsho, whether ushintsho oluhle or olubi kodwa ushintsho suke luzoba khona. Into kade ibhekene noMfaka Mpungose-ke ibisichaphazela nabantu abanjengabasakazi, uthole basebenza ey'teshini ey'nkulu. Uyabona nje abahleli bemicimbi sekumele bethathe amasayidi. Umculo kamaskandi eminye imiculo emnandi ngendlela esimangalisayo kusuka isaqala lapha eqala khona uphuza ushukela, khuphuke ufike uphuze ekhemisi, kuhambe omgqumeni nakomtshengiseni kuze kufike kule generation le ekhona njengamanje. Kodwa-ke into nje eyaba yinkinga kakhulu kubantu ukwemukela indlela uKhuzani afika ngayo emculweni. Uyabona nje i-problem enkulu le. Sonke siyazi ukuthi uMgqumeni wadlula ngonyaka ka-2009 usuyophela and wagcina engakwazanga ukuqedela i-album yakhe i-Secret. Okwaze wadala ikhampani ayisebenza ngaphansi kwayo uMgqumeni benze amanye ama-plans ukuthi benza kanjani, bayithola i-plan. Leyo plan leyo yamfaka kuKhuzani ngendlela emfaka ngayo-ke angeke sisho lutho-ke ngalokho kodwa-ke inkulumo isho njalo. Okay, sekuyi-issue number 1 leyo ukuthi kusuka kanjani umuntu le lapha asuka khona abuya khona. Kunabantu abade besebenza naye iminyaka abangayitholi le chance
Kodwa-ke abantu abakukhohlwayo, ikhampani inezathu ey'ningi uma yenza into. There are many reasons. Kwesinye isikhathi babefuna ukuthi ube umqiqo ayihamba ngawo umgqomeni, babefuna into eyiclose kulokho leso sikhathi leso. Waba nayo ilo nhlahlaka umfoka kaMpungose ukuthi ayithole ekule opportunity yokuthi enze lo msebenzi loyo. Alright, kuthe eseyikhiphela umsebenzi wakhe umfoka kaMpungose, wakwazi ukuthi aqhube ngendlela aqhuba ngayo wazofika izinga lapha agcina esesebenza noMtshengiseni komunye umsebenzi eyayikhona ebahlanganisa indlela abahlanganisa ngayo. Ngiyakhumbula lezo khathi lezo abantu ababekhomenta ayisaduma kakhulu ku-Facebook lento bethi-ke uyimoshela umsebenzi wakhe ngokuthi ahlangane noMtshengiseni. Ngiyakhumbuleka kathi uMtshengiseni naye omunye wabantu-ke uMaskandi indima abayidlalayo yayinkulu because babephikisana lapha neBhova ngomsebenzi wabo wokucula okungcokisana. Manje-ke lokho kwenza ukuthi uKhuzani ayithole esesemlandweni eyi-2 naye ngendlela engahlelanga ngayo. Shuthi-ke whether uNkulunkulu or iy'dala zakubo or inhlahla azalwa nayo, kodwa kwagcina kwenzeka-ke lokho okwagcina-ke kwabanye mhlawumbe kungafinyeleli kahle. Kanti babekhohlwa into eyodwa ukuthi uKhuzani uwumculi. If une-opportunity ezivezayo yokuthi akhule ngandlela thize, alikho icala lapho ukuthi ayithathe le opportunity leyo. Naye uwumculi ngaleso sikhathi kwakuyindlela okuyikhulisa. Ekuyikhuliseni kwakhe-ke wagena le experience leyo. Waba omunye wabaculi abahlonhlobele ngesimanga, naye usenabalandeli, iy'nkomo zabalandeli ezimlandelayo. Umsebenzi wakhe uyahlonipheka, uyaziwa, uyayikhulumela. Kodwa-ke lokho akuvimbanga ukuthi kube nezitha angazazi, izitha angangcokisani nazo emculweni. Abantu abaseceleni umuntu avukele ukuthiwa nje uKhuzani ukuthi uzomuyoca ngenhlamba engathi uyifunda phansi. Yikho lokho okwaxaka. Kodwa-ke uma sekuvela nezinto ngama-voice note kanje kuney'nkulumo ey'khulunywayo, kukhombisa khona kusobala ukuthi shuthi uKhuzani uyilento ayiyona. Yabo, shuthi uyabahlula. Ekubehluleni kwakhe uKhuzani kumele azahlanganyele kuplane ukuthi uwiswa kanjani. Kanti umuntu uma eyomculi akayithembi into ayiculayo, akathembi ukuthi bazomthanda abantu. Why kumele umuntu ayojika ngemuva ayokhanda amaplani ukuthi hhayi asenzele kanje. Cause vele angeke ukuthi kungaba nabantu abangavele bawothuka nje umuntu ngaphandle kwesizathu. Umuntu avele asukeleke nje amuyoca ngenhlamba umculi thizeni, angazi ukuthi ngelinye ilanga if inhlahla ivela angeke naye ayijabule opportunity yokusebenza nalowo mculi loyo amthukayo imini nobusuku. Cause angikholelwa uma ukuthi if bayakhokhelwa abantu bakhokhelwa nemali esile. Ayikho imali ayikhokhela umuntu elingene ukuthi le mthukeke lo muntu imini nobusuku. Cause nje leyo mali engaba yi-change yenza ukufikisa indawo. Kodwa-ke kubuka ngathi kulo nyaka lokho into mhlawumbe eyogcina isiwumlando ingasenawo amandla cause ike yenzeka kwangathi siyajwayeleka lo mkhuba lo mubi. I-album ayikhiphile umfoka kaMpungose-ke ibe namandla kakhulu, ibe nomthelo omuhle futhi emculweni nanokushintsha indlela esibuka ngayo izinto. Njengazo nje ingoma ezo-19 bekungalindelekile ukuthi lezi ngoma zizokwenza kahle zonke futhi zibambe umqiqo laphana online. Ngiyajabula-ke nangendlela-ke abafowethu nabodadewethu abenza sure ngakhona ukuthi umculo uwonke nje bawustreama ngendlela futhi bawustreama ngamandla. Cause ama-CD awasekho, ama-USB awasekho. Sekuyiyona ndlela abaculi abaphila ngayo le. Ngiyathemba kodwa into enjengale ebilokhu yenzeka lowo mkhuba lo obhedayo
nanokuthi kuplan ukuthi hhayi akuthukwe umculi nakuma-comment uma uthi uyangena ku-Facebook bamthopha ngenhlamba waya. Lokho akubenzi abantu abangcono futhi akwenzi iqhawe labo abalithandayo libe better mhlawumbe kunokhuzana. Lokho kuyakhombisa ukuthi abalithembi iqhawe labo, okuyinto-ke ebuhlungu-ke nokho ne-disappointing the way ungakhona. Kodwa mina enganitshela khona kukodwa, akukho mhlawumbe abantu okuthize abayokuzama mhlawumbe okuyowisa uKhuzana. uKhuzana akayiphanga lo isiphilo sokuthi acule, into azala nayo ukuthi into ayoyiphilisa ngayo, indlela emhlabeni ayokwaziwa ngayo, ahamba amazwe ngawo umculo, uyozuza izinto ey'ningi through lo music. And futhi abantu abangalokhu bebhizi mawuthi umuntu uyiphostela ividiyo sebeyomthuka, nawe posta lowo mculi loyo omthembile omthandayo. Ngiyalibonga ithuba.